ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Kwake kwaba khona uhambo olwesabekayo olalithathwa izizwe ezimhlophe abathi uma bebeka emlandweni bethi daring voyages. In the Bankulu. Babehamba ngemkhumbi eyayipheshulwa umoya. Uthi noma ngabe ubuqonde ukubheka entshonalanga, uma ukuthi umoya uya empumalanga umkhumbi uyobheka empumalanga uyolinda umoya ukuthi uyoze ufudule ubhekise ngasentshonalanga. Balihamba ulwandle baze baphumela emazweni abangawazi. Mabephumela kulamazwe abangawazi bafika kukhona abantu abamnyama kulamazwe, amazwe ase-Afrika. Uma ngingaphosisi lamazwe ase-Afrika sewonke angamashumi 54. Mabefika kulamazwe bawathola ukuthi anomnotho, ngoba umthandazo owake wathandazwa uShembe sefikile ethula umhlangano ebuye entabeni yaseNhlangakazi. Uthi baba lelize walinikeza okhokho bethu ukuba balifuye, kodwa bona balenza isigqiki bahlala kulo. Kanti ngaphansi kwalesi sigqiki kukhona idayimane negolide. Wabe sekusuka izizwe ezisuka kude zafika zalithatha igolide nedayimane, kodwa wena Nkosi awubalibalanga laba bantu, wabe usuthumela uShembe. Siyacela ke Nkosi ukuthi uShembe bangasiphuqi yena. Bathi mabewuthola lo mnotho base bayawubanga, bawubanga kwacaca ukuthi manje sebengase belwe. They were on the brink of war. Sebezolwa manje bebanga umnotho wethu. Base bexoxisana ukuthi hayi asihambeni siyobamba umhlangano ukuze sizohlukaniselana kahle ngalento esiyitholile. Babe sebehamba bayobamba umhlangano ezweni laseBerlin okuyi-capital city yaseGermany. Bafika babamba umhlangano babeka ibalazwe lamazwe abawatholile base beyahlukaniselana ngeswe. Bahlukaniselana ngeswe baze bafika nalapho bahlukaniselana ngelaKwaZulu iswe. Base beyahlabelela abantu abadala bathi lalela Zulu, oh lalela abantu bengiphethe ngezwe lethu, oh siyazi izizwe
sezivunga sezivunga mangawe njengezinyoni oh sishi oh sishama oh ateke zelinsimuka kadingana nosenza ngakhona ayiqedile mamo sizwa ngomyayisa kanda In the bank you lose. lokho kokhokho bethu kodwa beyikhuluma lento metaphorical ngoba kwakungafanele ukuthi iswakale ngoba basebephethwe izizwe zakude ngakho babekhuluma sakufenqa bethi amahlokohloko ngoba beshabelungu bekhuluma isingisi bethi bethi amahlokohloko ukuqekeza ayaqekeza nje yonke indawo aqekeza insimu umhlaba insimu ekabane kadingani nosenza khona kwathi wayiqedile mamo uthi wasizwile ngomnyayize salo ndabuko behlukaniselana ngeswe lethu base besuka bethi hayi akwenele laba bantu bayalwa asilanda abantu abazobathoba kwabalanda iboshwa zabo abayidingisile esweni labo bazoyidingisela lapha bathe ayifike lapha zenze ibhizinisi lenkolo kwathiwa ama-missionaries kodwa uma ubheka ukuthi babethe ama-missionaries ngani uma lisusa leli gama ekuqaleni kwalo kuthiwa mission uthi ucinga incazelelo uthola ukuthi lisho ukuthi inhloso aim purpose ambition babehloseni na babehlosa ukulithatha leli zwe libe ngelabo thina sifane nezilwane zabo ingakho wathi uma ushembe ehlabelela ethi bonke abantu badaliwe nguwe basivala leso sihlabelelo bamhlophe bathi thina sibona abantu thina singaphansi kwabo sizilwane we are subhuman we belong to the species of monkeys and baboons kodwa balikezelaniswe base befaka nenkolo yabo bathi asilande ama-missionaries afika akwakhiwa iqhingi yonke indawo bethi uma behamba bese eshumayela umuntu bese ecaphuna inhlabathi ayifake kuplastiki umuntu omnyama wazi ukuthi ukuthatha inhlabathi ukuthakatha bathi hawu abalumbi ngampela lapha uyalumba uthatha inhlabathi wazi ukuthi kuyothakathwa kanti le nhlabathi isiwe laboratory iyocheckwa kuyokwenza i-soil analysis ukuthi inhlobo yonenhlabathi irishi kuphi sesilitholile ikrida imane negolide kodwa manje laba bantu kufanele sisebenzise bona unzima nomsebenzi wokumba ngeke thina simbe thina asebenzise bona laba kwatholakala ukuthi abesi kuzosebenza abawufuna umsebenzi ngoba banomhlaba wabo baneyinkomo zabo baneyimbuzi zabo banamahasha abo abaswele lutho banenyamazane bayazingela kwathiwa asibenze belambe laba bantu asibaphuphe umhlaba sibaphushele emhlabathini ongavundile arid areas lapho abazothi uma belima khona kungaphumi ukudla kwanele bese thina silima kulowo sesiwuthathile ovundile asithathe nenkomo zabo silethe ediphini sithi zizojova ukuze izoba zigqala ezabelungu zona ziba amahinikazi bakhonza ukusingela asibiyeli inyamazane sithi zizophela zizoba extinct ngoba basingela njalo asibiyele kunqishisa ukudla komuntu omnyama ukuze ezokhonza kwaphela konke bakuthatha konke okomuntu omnyama bathatha i-identity yakhe bathena nazi ingane uma ufuna ukona into noma ufuna ukulungisa into olungisa ingane isencane umqondo wawo usemanzi asithathe lezi ingane sifake into okuthiwa isikole bese sifundisa ibioskop fundise lapho base beyifundisa ibioskop kuthiwa sibuke kufakwa plastic lapho lokho newspaper kube mnyama sibuka lento sibuka usathane sibuka uNkulunkulu ukhona uthisha lapho uyanarrate uthi ngiyambona uNkulunkulu muhle kanjani kunengelosi lapho abantu abanamaphiko bagqoka izinto ngathi amaphampasi
kukhona nezilwane ezidlanayo lapho bonawo ama-predator kodwa hlezi nezinye izilwane awazidli kunokuthula kule ndawo kundizi izinkanyezi kuyakhazimula nithi niyabona kaNkulunkulu kusho uthisha niyakuhle kanjani uNkulunkulu kusuka lapha kuyoveza uSathane Sathane kube umuntu omnyama lapho uNkulunkulu kade kuwumlungu oneyinwele ezinamakheli ezisha lapha eqolo ngapha uSathane umuntu omnyama obhinqa ibheshu uhlalisa umsili ibheshu lindiza phezulu lapha unomsili umagwegwe uphethe impologo enamazinyo amathathu uyisidlakela ngathi oBaptista ukukula uvela kuhlaba kuumuntu igazi lithathe ligijime ngempologo kanjena ebese ekujukutshela ngemuva ngithi uyisidlakela nathi langabulomlilo laphana furnace kubhonquko kuumuntu omnyama lapha empologweni akekho esogweni ongumlungu laba bantu ebhonquko empologweni elapha efika ngenela ngabe ilanga livuthe kakhulu izinyama yomuntu siswabele sizingasethi hawu nkosiyami uyabona ke kwaSathane base beyazi abantu ukuthi umuntu omnyama uyena ophethe ibala likaSathane umlungu uphethe likaNkulunkulu base belethe oCreamy oMamaphosia balethe oHimen Super Rose balethe oKatikura balethe oSnow White kwathi abagcoba abantu besusa ibala likaSathane ibala elimnyama watholakala ukuthi hayi umuntu uyaphoxeka ngoba intama ngayikhilimile kwalethe iskipha ngathi uPoloneke ufihla ibala likaSathane ili swile lenko osi se lifikile bezokwe tunathi ma sinamuke izinhliziyo bayifaka lento yagcila ukuthi yonke into yomuntu omnyama iwuSathane lezi inwele ezigoqene njengoboya bemvu azikho right ilokhuzane iafro noma natural hair asenzi inwele ezinama-curls sibe njengabelungu okwathi siyigcilile sokukhona nje abafundisi bayo lenkolo inkolo yasentshonalanga yayisiyenzeka indaba kwadilizwa insizwa yasezulwini idilizwe intabeni zasentabazweni kwathiwa yehlu ezantsi ngasolwandle uyofundisa abantu indlela yokuya ezulwini okwathi uma isefikile kule ntaba okuthiwa inhlangakazi wezwa icilongo likhala phezulu wathi mayiphume esikhophokweni sentaba ebuka phezulu wabona umuntu okhazimula izimangaliso kodwa kwayilandela amadoda ayifaka ongiyane ekhuluma ethi yide sekuzakuza ushembe emhlabeni ngoba ingane zethu seziniswe umlungu wathi lahla idlozi lahla inyoka imizi yethu ayisahlonipheki sithe ushembe akazobuyisela endleleni esanikezwayo nomveli nqange behlala abantu behlabelela ingoma yasezulwini besa kuyena ushembe owafika kuyena wathi ngushembe sengifikile ngihlale ngifike emhlabeni bembulale wena uzoba yimi mina ngibe uwe ngoba kwase kulethe uNkulunkulu kubuleliswe into eqondene nathi esingayithekeli amen bona bethandaza ngesingisi nje ngoba noNkulunkulu uyisingisi ngoba phela njengoba singabantu nje uNkulunkulu wasidala ukuthi asikhuluma isiZulu nawe ukhuluma isiSuthu nawe ukhuluma isiTswana yilimi zethu lezokuphuma masikhuluma noNkulunkulu sikhulume ngazo basadala we kodwa uthi umuntu esathandaza nje umuze sethi we seek your intervention oh Lord ubona ukuthi ngampela lapha engqondweni lo muntu usele eEurope kodwa ngokwenyama useAfrika angiyeke angikhulume lokugcina ukuthi wathi mayisefikile ezweni lasemthandeni nangwe laphana uhlezi lapha elihlukana khona izwe lasemthandeni lihlukana nezwe lakwanyuswa wathi mayihlezi ehlezi phansi kwesihlahla somthole ubhombela wayeseyabuza kubantu wathi niwaphuza apha amanzi amumfuluphi lapha hey isihlahla somthole ke silapha na ngasesikhaleni kwanzuza ephoyiseni komgqomo ongenankintsho umthando wemali amandla enganawo ngesatsi nje balapha uma ubheka ngapha ngasentshonalanga
ubona intaba okuthiwa ungqonga na umfula uyagudla lapha ugudla intaba umfula insuze base bekhombe insuze bathi amanzi siwakhe insuze awu nihambiswa lingaka uma niyofuna amanzi kuba bazobombela bathi impela sihamba leli banga kanti ubuza lokho nje ubhombela lapha emishini yamaroma esidunjini lapha sekukasuka umfundisi ophethe amaroma ukuthi hawu akuthiwa abantu sebeyaphuma esontweni lakhe abanye bahlala phansi kwesihlahla somthole balalele inganekwane eyixoxwa indoda eyi-antichrist engahambisani nojesu ngoba bamthiwa kanjalo shembe bathi uyi-antichrist kanti uyena uKristu ngqoke ngoba ukhuluma into kaKristu hayi amawunga la akhulunywa kuthiwa kukhulunywa ngoKristu kanga wayesesuka ethi hayi angakho imishini eyibranch ezoba ibhekane nalesi sihlahla nasi isihlahla lapha wayesezobeka indawo yokusontela lapha ufuna ukunqanda abantu ababone kahle nabathi baya kulesi sihlahla somthole kanti ngaleso sikhathi ezokwakha leyo satellite usedala inkinga ngoba ushembe ngapha ubuza ukuthi amanzi bawakhaphe base bemkhomba kude wathatha ubhoko lwakhe ushembe wabe seyehla ngiyabuka nje lo liyakhalo ngamehlo engqondo eyalapha nansi intaba uphonjwana na intaba uphonjwana nanti umisi ngapha ebese kuba ungqonga ngapha phakathi kwalezi indawo wabe sefike ema ezantsi lapha kunedwala lendlalekile bese kuba nehlabathi phakathi kwedwala wayesehlaba ubhoko lwakhe lwangena wayeseyama waphungazela kuthe ngesikade walibhonqula ubhoko kwavela kwaqhasha isiphethu samanzi wathi anisawukuya lapha abantu bami seniyophuza lapha athi amadoda kuleli yazwe akwanyusa nowakamaphumulo athi hawu ngobhokwana nje lolo songaphuma amanzi nanamuhla leyo mthombo khona igama la ubhokwana sicelebrate ukuzalwa kobuNazaretha uthi kwafika okuqondene nathi esingakathekeli uNkulunkulu wasebuhleni uNkulunkulu ohunyazi lwezulu uthingo lenkosana inyanga yesizulu ilanga ubhombela inkosi buseni izweni In the Bankuloo.